رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. Hazreti Cabir İbni Abdillah aytat, Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Hamsun yufattirna saim ve yankudnal vudu'a, el-kazib, el-gîve, vel-nemîme, vel-yeminul kâzibe, vel-nazaru bi şahvetin. Hazreti Cabir'e de Peygamber aleyhisselam aytti, 5 nerse orozonu buzat, dağarattı buzat dedi. 5 nerse orozonu buzat, dağarattı buzat dedi. Birincisi jalgan aytуу dedi. Jalgan aytsaң orozоң buzulat, dağarattың buzulat. Bul degen söz kayra dağarat almayınca orduңa gelbeysin degen. Dağaratты buzbay çındığın jalgan aytkan. Bирок jalgan aytkandan keyin dağarat algan mustahap, jalgan aytkandan tövbe aytış керек. Antkeni oroza karmagan adam jalgan aytsa, bul adamdın orozosun soğuk kalbay kalat degen mani. Ekinçisi al-gîbe. Bul gıybat süylü. Gıybat degen emine hurmatlı bir tuğanım? Kim bilet? Gıybat degen emine? Gıybat degeni biz kaysi bir adamdın ayıbın elge aytıp beresin, oşol ayıp oşon uksa sana kapı ol oturgan. Sana tarına turgan bolsa mına oşol gıybat bolot. Debe gıybat söylesen orozon buzuldu degendin manisi, orozonun soğuk ketti degen mani, oşondoy dağarattın buzuldu degen söz, dağarat gıybat söylөгөндөн keyin sen söz dağarat alışın gerek. Bolbosom oşol gıybat tasirin berip oturup jüröңdögi korkunuç ketip kalat degen mani. Üçüncüsü namime. Namime uşakçılık, biröөнүн sözün başka biröөгө taşıp barasın, eköөнүн ortasındagı mamele buzuluu üçün. Biröөнүн sözün başka biröөгө taşıp barasın, eköөнүn ortasındagı mamele buzuluu üçün. Dördüncüsü vel yeminul kazibe, jalgandan kasam içүү. Jalgandan ant içip, kasam içip, jalganda mına uşunday kılуу, mına uşul dagı oşonday hükmü koşulat. Ve nazaru bi şahvatin, şahvat menen karoo dedi. Şahvat menen biröөнүн jaman jerin, uyat jerin karasaң, jılаңaç erkeklerdi, erkekler jılаңaç ayaldardı. Ayalдар jılаңaç ayaldardı, erkekler jılаңaç erkeklerdi. Şahvat menen gözün kokusundan düşüp kalsa geçirimdi. Bирок rahat alı oşondan karay turgan bolsoň, mına oşonun dagı orozosu dagı jok, dağaratı dagı jok degeni, oşolor günөөkөр bolot degen manide geler. Ekinçisi, özgöç adamların orozonun ekinçisi bul hifzul lisan, tildi saktoo. Emneden anil hadayan, o jok tamaşalaşkandan, vel kazib jalgan aytkandan, vel gıyba gıybat söylөгөндөн, vel namime uşak aytkandan, vel fuhuş sögünüp söylөгөндөн, vel cefa uvadaga turbay koygondan, vel husuma talaşıp janjal kılgandan, vel mira koca görsün kılgandan, ve ilzamuhu sukut başka biröөлөрдү emne oşentip jaman kılgandan deydi. Bul adamga vacip emne süküttü ilzam kıluu, un çıkpastı karmanuu. Orozoda kolungan gelse un çıkpa. Ve şuguluhu bi zikrillahi taala, Allah Taala'nı zikir kılıp kantkende din ümmet gelet degende fikir kılıp jaşo. Ve tilavetul Kur'an, Kur'an tilavat kıluu, fe hada savmu lisan, bul oro tildin orozosu. Bul emne tildin orozosu. Eki ayal paygamberimizin doğrunda oroza karmadı. Ökö abdan çarçap kursa kaçıp kıynalıp anan Peygamberimiz aleyhisselam'a adam jönötüştü. Biz oroza karmadık, gün ısık, biz kıyınaldık. Biz açıp alsak bolo orozobuz dep şunday jönötkөндө, Peygamberimiz aleyhisselam bularga çoğun bir çarаны jiberdi. Uşul çaraga varıp ökö bayagı ele jegen nerselerin kussun dedi. Birinci ayal gelgende kuskanda oğuzundan жаңы kan çıktı, жаңы et çıktı çaynalgan. Jarım çaran tolturdu. İkinci de oğuzundan kuskanda жаңы kan, жаңы et çıkıp buldu iki çaran tolturdu. Adamdın bar tan kaldı. Oşonda Peygamber aleyhisselam aytdı. Bu ökö emne kıldı bilesiňerbi? Bu ökö oroza karmadı. Bирок olturup alıp gıybat kıldı. Bul anday, bul tiginde, bunun butu kıska, bunun butu uzun, bunun murdu kıska, bunun murdu buçuk, bunun murdu manka, bunun şımımınday, bunun göynegimınday, bunun ünümünday, bunun boyumunday, bunun oyumunday. Oşoğunları söylep gıybat kılıp olturdu deyit. Oşol ökönün jegen etleri dedi. Demek gıybat kılgan adam özünü Müslüman bir tuğan etin çiğkirey jegenge barabar günü.
Ошондуктан орозо кармаган ушул урматтуу эже карындаштар, колдон келишинче биз ызычуу кылбастан орозо кармаганга эмне аракет кылышыбыз керек. Гыйбат сүйлөбөй, жалган айтпай, мен орозо элем го кокуй деп гыйбат сүйлөп калган абысындарды, подружка курбуларды, коңшулардын бардыгын токтотконго аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо биз урматтуу бир тууганым эмне күнөөкөр болбойбуз. Пайгамбарыбыз айтат: "Ал-мугтабу вал-мустами'у шарикани фил исм." Гыйбатты сүйлөгөн адам дагы, аны уккан адам дагы экөө тең күнөөгө шериктеш деди. Гыйбатты сүйлөгөн адам дагы, аны уккан адам дагы экөө тең күнөөгө шериктеш деди. Орозо кармап оозунан жаман сөз чыкса, орозосу кабыл болобу? Орозосунун кабыл болбой калууга өтө чоң ыктымалдары бар. Анткени пайгамбарыбыз айтты, орозо кармап туруп ушак айткан адамдардын орозосу жок деди. Балким бул адам орозо кармабагандай эле болушу мүмкүн. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кээ бир адамдардын орозо кармагандан ачка калган эле калса, кээ бир адамдар намаз окугандан жөн эле жыгылып турганы калат" деген осуяты дагы бар. Ассаламу алейкум, мен футбол ойноймун, күндө тренировка кылып жатам. Ана менимче кашан ичинде мен ошондо оозумду ачып алсам болобу, кийин тутуп берсем болобу? Мен деген Кыргызстан үчүн намыска жарай, мен деген биринчи орунду алып келип, мен Марадона, Пеле болуп кетем деген суроо болсо керек. Албетте болбой турматтуу бир тууганым, тренировка кыласыңбы же тренировка кылдырасыңбы? Айтор кандай болгон күндө дагы эгерде сен балагатка жеткен акыл эстүү мусулман адам болгон болсоң, ден соолугуң жол берсе, орозо кармоо сага милдеттүү турматтуу бир тууганым. Курулушта иштеп аткандар, дыйканчылыкта иштеп аткандар, жумушубуз өтө оор, ысыкта кармабай эле койсок кандай болот, кийин тутуп берсек болобу дейт. Жок, урматтуу бир тууганым, сен кармагының колуңан келишинче карма, таптакыр болбой аткан болсо бир жөн, бирок колуңан келишинче карма деп сага биз осуят берер элек. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور